Tunkar Thotran ni atanga Longtlai District Petroleum Dealers ten tuial thei an chalu tolo chu voina tangkhan ti topin dan pa ngai angin an kalchun zom don August ni sang ni somni pali ania Longtlai District Petroleum Dealers te chuan thu chua siamin July ni somni pakwa sang ni somni pali atanga tuial thei an chabel tolo awangin Longtlai District chunga filling station te chuan tuial thei da khol an nei tlem to viawa Sarkar ho tu te tlongai pol ruai tu te le ko hran ruai tu ten an ngen na za an ti ba ka mi puitan hun rei tak har satna siam sak tha an ti lo wang te har satna an nei then khat te chin fel ani thei do na wangin tuial thei chalu lo an kal pui chu ti to pan ni ti an soi Longtlai District filling station atanga tuial thei hral chua le leitu ten har satna an to thin wangin Petroleum Dealers te hian an har satna sutkian ani theinan ma an lakna ti chak turin Tunkar Thotran ni atangkhan tuial thei hi an chalut lova heti lai hian Central UA le chuan Rakhine State dan lova tuial thei le leitha lut tur ngor takin an ven chhun zom Longtlai District Petroleum Dealers te chuan tuial thei la thin te zinga barrel nga ai tam la tur te chuan Deputy Commissioner Office atangin permit lak zel ni se permit nei motor te chu Central UA duty ten dan lo ni se tia district thu nei tu te hawa meeting an neya an thorel chu an mani hriat tir le beron lovin ti danglam ani thu an soya an thorel siam thatani chu an hriat pui lo thu soin barrel nga ai tam tuial thei la tur te chuan DC office Longtlai atanga permit lamhasa tur le permit nei lo te chu barrel nga aya tam an pek chu thei lo tur thu an soi Sarkar NGO le por rang rang ten ram le nam a him theina na thei to pan chuana le ma an lak na te lom an tin an thloplat ti an soya mi puilam po dan lo anga tuial thei hral le leikonga in nam hnoi lo ram turin an ngen